Utorak. U susret Svetom Savi i otvaranju spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, Radio-televizija Vojvodine pripremila je specijalni program. Od 25 ekskluzivna emisija Iznad senke i sna Stefan Nemanja, snimana u Moskvi u vreme nastajanja spomenika. Od 20:45 Sveti Sava, zlatno ime. Ko je bio i zašto je velik Sveti Sava? I za sam kraj, od 21:15, predstavljamo kako je izgledala završnica radova na postavljanju spomenika Stefanu Nemanji. Iznad senke i sna Stefan Nemanja. A u sredu od 25 na našem prvom programu prenosimo svečano otvaranje spomenika.